inti daripada kegiatan pada hari ini? Kegiatan hari ini diharapkan mampu kita bekerja sama dalam bidang akademik, terutama pertukaran mahasiswa Aceh dengan Iran. Selanjutnya kita dapat melahirkan penelitian bersama yang berkaitan dengan sejarah, kebudayaan, dan teknologi masa kini. Selanjutnya diharapkan kepada pemerintah Iran untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Aceh di masa akan datang, termasuk memproduksikan lain penelitian, penulisan buku, dan workshop. Oke, fokus dari materi seminar ini apa? Fokus penelitian adalah untuk menjalin kerjasama bidang akademik yang berkaitan dengan pengiriman mahasiswa kepada Iran. Sejauh ini pendekatan sama pihak Iran sudah sejak lama. Sudah lama. Itu setahun yang lalu. Cuma hasilnya baru sekarang. Pesan dari contoh sama kon dari PB Pusat. Mungkin untuk awal apa bisa dijelaskan bagaimana kesan yang beliau dapatkan setelah mengisi? چه حسی دارید بعد از حضور حضرت متوجه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من از سالیان سال با تاریخ اندونزی و مردم اندونزی آشنا هستم. مطالعات زیادی در خصوص فرهنگ مردم اندونزی، فرهنگ پانچه کردم و هر روز که میگذره علاقه و محبت و عشقم به اندونزی و مردم اندونزی بیشتر میشه. Saya selama bertahun-tahun telah mempelajari dan meneliti dan mengkaji tentang sejarah peradaban dan budaya Indonesia, terutama tentang Pancasila. Dan secara berkesinambungan kecintaan saya tersebut terhadap Nusantara dan Indonesia ini semakin bertambah. من شاید بیش از 50 کشور رو مسافرت کردم و در کنفرانس‌های مختلف شرکت کردم. Saya lebih dari 50 negara yang telah saya kunjungi dan saya telah menghadiri berbagai konferensi di dunia. ولی احساس یگانگی، دوستی و محبت که در اندونزی هست در کشورهای دیگر پیدا نمیشه. Tapi perasaan kekeluargaan yang saya dapatkan di Indonesia tidak pernah saya dapatkan di tempat lain. به نظرم مردم اندونزی قدر این روحیه و این نیچر خودشون رو بدونند. Saya rasa masyarakat Indonesia harus menghargai sifat semula jadi mereka tersebut. شاید خودشون به اندازه ما ندونند. Saya yakin kami lebih tahu tentang sifat mereka yang cinta damai tersebut daripada mereka sendiri. چون اینها همچون ماهی هستن که در آبند. Saya yakin mereka ini seperti ikan yang hidup di air, tidak tahu kedalaman air tersebut. ماهی تا وقتی در آبه نمیدونه آب یعنی چی. Ikan selama di air, ikan tidak akan tahu air itu apa. ولی از بیرون دیگران میفهمند آب چیه. Tapi orang yang di luar tahu air itu apa. لذا ما بیشتر از خود شما اندونزی رو دوست داریم، اخلاقشون و رفتارشون و مهمان‌نوازیشون رو دوست داریم. Oleh karena itu kami lebih dari Anda mencintai Indonesia dan orang Indonesia, akhlaknya, moralnya, etikanya, sopan santunnya. Satu hal lagi di awal tadi kan Profesor sudah menyampaikan bahwa yang diapresiasi dari Islam di Indonesia dan Aceh khususnya itu Islam yang modern, yang tidak radikal. Apa yang diharapkan untuk berlanjutan ini Islam modern? Mentor Hazreti Profesor Kaplan Bayon Farmudi onci ki masalah semua di Indonesia Islam yang adil itu yang modern itu ci inti zori semua askin perwone Islam yang adil modern. ما همه ما مسلمان مسئولیت داریم. Kita semua orang Islam punya tanggung jawab. در گام اول ما باید همین اسلام مدریتی که الان در اندونزی هست و ما داریم در اندونزی باید این رو حفظ بکنیم و به نسل آینده منتقل بکنیم، ترانسفر بکنیم به نیو جنریشن. Pada langkah pertama, Islam moderat yang telah Anda sampaikan tadi, ini harus kita jaga, kita wariskan kepada generasi berikutnya. نباید اجازه بدیم فرهنگ تندروی، افراطی، رادیکالیسم در بین جوانان ما رشد پیدا کنه، نفوذ پیدا کنه. Jangan sekali-sekali membiarkan kebudayaan radikalisme itu menggerogoti generasi muda kita, menjajah generasi muda kita. ما آثار رادیکالیسم رو در کشورهای سوریه، عراق، افغانستان، یمن داریم می‌بینیم.
Kita telah melihat pengaruh radikalisme yang ada di Yaman, yang ada di Suriah, yang ada di Irak hari ini. Apa yang terjadi? Porak-poranda negara mereka. هر کجا رادیکالیسم رفته غیر از خرابی و نابودی هیچ چیز دیگه به همراه نداشته Dimanapun ada radikalisme, mereka tidak meninggalkan apapun kecuali kerusakan. و هیچ وقت هم اسلام موافق رادیکالیسم نیست. Dan Islam sama sekali tidak pernah setuju dengan radikalisme. البته دفاع از عدالت، دفاع از مظلوم یک اصل انتخاب نباید باشه. Tentunya membela kaum-kaum terzalimi, kaum-kaum tertindas itu sesuatu hal lain. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama dan kewajiban. مسئولیت دیگر ما هست که این پیام مدریتی که در اندونزی هست بتونیم به خارج از اندونزی هم منتقل بکنیم. Tanggung jawab kita berikutnya, ini moderasi yang ada di Islam di Nusantara ini harus kita transfer ke bangsa-bangsa lain. و من شنیدم که خب کارهای خوبی رو دولت اندونزی داره انجام میده. Saya telah mendengar dan telah mengikuti bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang sangat impresif dan bagus di sektor yang satu ini. یکی از اونها یک همایشی بود که سال گذشته در شهر بوگور برگزار شد با 100 نفر از کشورهای مختلف. Salah satu langkah yang bagus itu adalah seperti misalnya forum yang telah dilakukan tahun lalu di Bogor yang dihadiri oleh lebih dari 100 perwakilan dari negara-negara yang berbeda-beda. انشالله که ادامه پیدا کنه. Insya Allah ini akan berkesinambungan. Terima kasih.